Yoroi try. Ngi aingo yo try hakane ga ski sa si sen pat. Hakane ga step bala ban one ban ai yakane ga kubor. But hakane ga ski pin so plan amang idon lang bro songot ki pastor hakane ga jaka. But kini di ki ski mo pastor basu syakot kawai bet. Denem. Syakot baya tho but de kini di ki ayom mo ter dang yat. Harus supaya April ngisi dem juga kawai syuk mo. Andre ya buat baik kecil kawai. Pakani di kejingkeli, apa ngi dele sing kawai ngilet dapat pen krene ngisi elet lagi elet dah. Belum na? Sadon fisngoi kita. Kat siapa yang kawai tu pastor hablet pen kre ai. Mah kumnu insulet kum tu kan markan long kajing daerah je. Mah kam tam kaburam ya lah dia, larang yemnang ban buram ya lah dia. Te kabomot ngipil daerah tu ya katu kayeng ki belakot. Mah kelam pen kre sebut mentah sulet di patun lingkot, mah sulet di slipar. Mah kam sum kam sle, kam mah kam tak ai sulet di kum tu. Mah rau style hi. Mah ngap peditenat hi mah ngamar ngilet kat sekayeng kawai mah. Mar kemudian itu bengilet piknik kai tu ni lagi ni lek kai. Mah haptip mah kata ke baga di kajing kawai tak tahu mengi hablet ban penkre. Kalau don kajing jasi sin ba la isa invite. Mengisha invite sa kawai ke jaka ba kam jengai ni shalong. Te ngelit la galit kum tu te ngim tip ba ki penkre adu kata-kata. Kan mau ngisha pong. Oh, like mau. Kan mau sia long casual ngi pong tu kan. Dah poi tak jaka vi tangka sofa rumo. Akan mau keren kami keren jur. Kalau tu share kata keren ngak mau gitu. Mau. Ni kan mau. Dan kita ki perlok leh hana tang ban. Ngin show berserut antre di cok tu kemat sofa. Mar balapan kre ngipat ngi ken sting. Ya kata ki invitation, ya kata kajing syakot. Tak kau bilang, senang kendong te, kamu tak kan mo? Isu lagi kelai kamu tu Henry Wow, pause. Ani lalai ranci syah tu kesengi nama arbang. Ikan sting, ya kata ki invitation, ya kata kajing syakot semua bah. Tak kalau kamu juk mo, ngi perkat, ngi keren ya kata mo bah, ngim day ban sulait lah kelai, klaim depan kre habalak dan kajing kot. Kadai kata nama balai so apa ongkot lakot yang sekajing kawai. Mul kelawan uparu agak jumpa gaji perkat kajungi ba ngiriban penkre, mengiriban present bah yala deh. Hot ngitip bagi beriau kiba kot cakap tu gaji kawai ngitip kindan bagi beriau. Mau kiba la penkre bah yala deh. But ngangai bangin julet iru cakap tu gaji kawai di kijat kibajing. Kembalakan di sadar mana ngida ta, ngida sum, ngida sle, ngida pen bah beriau yala deh bangin long well presentable hakata gaji kawai. But kadai kata ru mau haka gym ka jonga baju piwe ma bunsin ting ting ru am ngi pat akari ka bentapan ngi ting ting ru kidan ki ba present bhai la dia ting ting ru kidan ki bam present bhai la dia ting ting ru kidan ki ba lakhot jin khoi ru am ki kin sting mo kuma fi ai nuksa ma fi puso mentan cha pangata ka jin khoi ba lakhot ki kin sting no te hala dia kata ru kadai haka gym ka jingi we piwe ru kum ki brio kidan ki ba habau jisu lakhot yang apa fi we piwe cha kata ka hima ka jo kidan ki ba pen kre Barkidan ruam kibakin sting ya kata. Barkita kibakin sting kinumi ihiru hakata kajing kawai butura lapan kreya nakabenta jungki. Namar ya kani ka benta mo nga kani ka step ngi kwa bani clean up hi bani kana mang sim na poktin jong blay. Na gospel Matthias kanong ka ba arpo mo ka parsi siya pang kajing kawai sungkurim. Namo don hang ne ubala don hakag me bam. Ka Bible kada ong bet ba udang song bam. Haru klem na lapan kreya. Kata kadai kiki mangiro ni syong ban bam bre kata ubat upol ru abu kren spang kamit ke jong try. Ong pindalong ki balapan kre. Kadai kata bun ki breu ki la ashim ya kamit ki jing kawai try. Niki shim sting te kata. Ki bam la ka bam ki di la ka di klem pen ko ya tadi. Klem da sngo tu ya kata ka dor ya ka balapan kre ya kata kamit. Fi Giong penkre pastor tu kupu tu kuri di bang ka bami itu kajing im dang lengkrang kajing im kan kelar pet kala bomot mau pastor Kadai pastor bi ong kajing im long patip hiro yu try. Namar tang balak hahayen kristan lasu long sim sting bet kati. Kladai no kenyam kerukong. Kamdai shu kajing aja kata upol hagasti nong kuren ni ong ba yet pila fidan em jinget. Udah keren masih pangkat jinget. Orang kejinget kedik ke bakam koridor tu. Namaro larang hampan nget. Sum kemengi mau betusin bersakot. Tinggi perkat kata kesenong kecengai ni nasar. Tinggi namar belai kata namar teng iya lambaga experience. Kejinget siam. Ni sakot suasana sejan.
Lasha ingin di Malaysia sejengai. Komentar ke segi syakot sini sejan. Tengi ngilek lang ba lapar krek bah pat hangta. Hari ngipet pat hangta ba syakot mengi ya men keren bani ayam dara ba i mi poi sesionoro. The next day di Malaysia tengi pat ngiong satali sejengai cucu. Tekabang mengilek pat satayam da kongpong. Kecik tenat ke darah pi kumni de kami ki bo de ki ye sofa set ye fi kata ka bercengai kalau kumta kani ka bahajan kalau kumta but kata nga suthok kani ka wenga learn nang ta mo ba what yat but ublay da ka experience ka jong fi man ka ski ka jing snei jong try re batamai fi ngiya lang ba ka experience jong ka pas de ka ski balalet kalau kumto ta ki perkhat mata ski le kampalat di gen hari dapoy ya ngaken mau kita ki arngun lek yong ngim tra ihar na kali kliari Lu ada teman hir kelir. Baka kata kasi am ngido fitep ke cing kawayam ki bu buffet cing ibang ka bam hanrengi on mlong bam namar bale namar sisin ali shong so caka bam lade wai jeseng le shong so ban bam hab ya keren te ban ya keren begitu wala phong sut phong tai ngi pi le jong wi Pasta. ni la kirkit le next program hab bam dukan kecing pun keren ka bahatam ya habli bam dukan bam da sukarti le jong namar bale kadai pa highway tingi habam da sukarti mdan ni hang tu kecing bam tu pi bakata kadai ka bumut kata kasi em ngi da learn ya kata em ba wat umlai hanono klam da la prepare even haba pida le how try le Kam tam au try kan. namar kam ta max wana mo bang sulit beneng bikum tu tam ta kiwe ru kilong kum tu wala de experience Tara bandit sebenarnya hap berkat lupa deh. Mau tang ba lek sijingnya thor ngan phong dekat sut ba kumnu kan thai lite ngan hap lek official ni hap lek new hap lek iki lapan krek lupa. Oh senrang lu kaju himenta deh. Dah kata ngan deng dah kata keksiar kata sabti kumta. Kejan lapar khat lupa. Lapar khat lupa deh. Mar buat gagal along fokus be mau lapar khat iya kata ke sengi kan long kumnu. Kamu ni busong tak mentai lagi le em kepresan ru tiat dak lapar khat lupa tentang latih lupa ru. Kita persen la song bah lalong lapan krek lupa baka tak sengi kan poin no. Maka dia kata Henry ketika benang litik ngihapan mundur lupa no mentah deh. Ngihapan berkrek lupa nadu mentah deh. Kata kapor ke lanang jan, ke sengi ke lanang jan. Ke invitation ke jong blay mo, ladap kot ingi. Baro, bangin wan siya kata ke jing kawai. Ladang syulay lakalay kam to am ngin le ara. Ngim nuat hiru bandrung. So lambar ba ngiken sting ba te kata lambar beli kalong kumta kam kam tan ke praktis te. Marba ke praktis kam tan i banlit jeseng ru ngimpen krea. Yala dia. Kadon nuat shot ngim dan te ke jingbut pen krea. I dan bon ba kibri ong kadon nuat kam long kende te beli jeseng. Mo kasit buat jingkli ma hawa dan kijik sekri kam to bangajulet ngaju ong te kitiki mo ki banget yang to. Kadon nuat na pleng film tas ngi am pida kende kadon nuat bla poisi beli banwan jeseng na te. Ne piang kian ni hab kit ya ano ba hab jeseng ni hab krea hab shit hab le kam ta. Mula bon ki complain shua banwan jeseng. Kamut kadon nuat long krek banwan jing sekri. Jadi yang tak kita ngimdan te ki praktis ba badong bangan pen krek bangan let jing sekri. Ya jekal kuir. Ha. Tik takada kam dan rete ka jing melen ro te badong pen krek nama ta ka jing wan utrai te. Namar bele ya ka ka ba ngiyo i hang ni ngim pen i ta ka do not. Ngim pen i da ki kam ki jongi ngim pen power te kita. Namar la subon betang da ki daw sudah kum ta kan jing tunom ben. Kada ya ka jing rong no ro wah la long kum ta te. Menang su pen krek. Namar ba ngim jumlian ban kasi kita wat teng om ban duai simet ro kam judan ke jing pen krek wah bangiwan nak mat jong trai te ngabdan te ke ben sim ko don ba pen krek te bagata ka jing pen krek am isya sabar tentang ko nganum keren ki ba kurdo tamon jeseng tentang kom pastor ngabitar hi tentang ki wana ka jing kersya siliang sinrang upang ketuk kejuk ke jaket boros tio da kejuk ke jaket wan udan ka jaket apa lada bom dan kaya bom dan kidan bom dan ngi ya pi ngi duai bu try kur kui pi hendak lada ki don ki janya po keduli ke jong pi ki ba bahatam pi wan para khmat jong try da tu keju ke jans mas em da par khat ke kamun pi le ayu tu ke jan hal fi dali yeng ya tho jong ki wei pat fi dapan kre ka don mo ka krau ban ni ke yeng ke jong try kadi kata ta pi namar ke ai ke pi pen kre em yo ibe ka pa we sabar lada pi kemen ka don jong pi em ka dur jong pi ru ka po ka don jong pi ka susi ka dur jong pi ru ka susi Kalau juru apa kan zaman sim, pi kapen i yangi ba pengi hab ban
Mengipen krek ngi ai present tam mahkamat jong belai. Kat no tam larang di kendu chief minister ngan riam bah. Ngan umlai des slipper jot. Ngan umlai dal leiro. Ngan der riam bah. Kat no tam ngali yang mahkamat jong belai. Wat haba ublai la kurku te ya. Hoi la dak lam kurku ingatan la kajang kersa siliang ngapong kata di bah tam traw yo i. Neng adon tangan ni gue pitun kadi ke bah tam ngai. Ngai ngak kan wadon we ba ipok pe tai kot bet. Bidon tang ta we ngai tenat pat. Bidon tang ta we. Onda bi layo sa we mantai las tang pong no. Kata sitio do kata sitio do. Itip ya kata. Fi ublai ru em. Yo i ba usutho. Teng ngi sutho te kata. Ngi sene ngim sutho syo. Ya kata ngim dan jing pen kre ai ru em. Dan ai ru em ban pen ngong fingan pengran bakan zaman sem ni syam yu trai. Tang ban jeseng ru ta kom ong sardon ban kende bangan dalet nganda pen kre dan ai ru em. Balai kende namar ngage bakam katuka intimacy ne kata kajian dei kamdon. Tadau kende. Muru fi kende ban kendo samlavi. Dah kena jadok kan. Muru kende. Malah kende lupa nado ka do teman i no ingin ka samla. Ada lupa tu ka kende ba kwa ban kendo no. Dah slam ni Tarman Islam, belai Islam, malah kuai i plat deh. Pemcur kadi kata bat ublay namar belai ngimdan ketuk intimacy, ketuk kajian deh kabajan tambat ublay. Tadaw bunsin ngisu lolong no tamla di si ublay ngisu let no. Kemudian kasih mau tunat intimacy bang jing itu. Lada pat itu ublay tu seno ni aso tunat hero. Tadaw haba David itu bah ia ublay. Ulong ngalakemen haba ki ong yang in leching terang. Babun sin kibru Kim Don Shute kata ka jingkmen wat kata nei kasdang ha ka jing de ka jongki ma kam don shu ka por ka jongki bar ublai kam don shu kata ka jing de kam don shu ka jaka kentang kam don shu ka jaka beri kum no kin kemen namara ki don ha kata ka jaka ka beri ka jong blai kam mar ha ki don ha ka presence ka jong kin kemen mai ban wan shau kin kemen mai bat lalakim de ki jingai no kam mar kemalakran di sadan kan kila kemen ki pen kre ha kata singi baki kin wan Kalau mentah sibuk lah dah ngilet jinglet tu teh. Sibuk lah late abroad. Ngihap biang mereka tiket, pasport, visa habio. Roki tiap tu kering kat pediang ne yang itu visa. Kadang kata teh, long ngihap pen kre am teh, namar ngilet teh sitai, kemudian julai kum tu. Kadang kata syabel sebenang ram, ngesengok bang ngiri pen kre, kawai kalau ngihap pen kala ke bomot, kabar ngihap late sekom ke jimpen baptis. Kabalangi hapan yo pediang yo mensim bakoi mo kada kata ya kabangi hapan baru mensim ngiyo hab duai bengin yo igi gives jong Holy Spirit namar bada kata itu ngiyo bandrong sebeneng banong bisulong tang kerteng la tho register balang na sa ili poifi suai tang kadur long kata long ka hang ni padam ka ba ka ba playam long ka ni ngi ngi kin sting de jing kre what ukris par ukam kin sting kata Jesus Christ nado buki nado mimpat uang ngalip pen kre. Fi ka Bible kada ongum ne por kacing kha jong urun na Galatia sa. Wang hakaya ka biar ulada pen kre. Tek ber sansar ki rum kren be tin Greek ha ka perthai ki surok ki biang. Kacing yap kan dei handing pena udah tip udah up. Han rengi ngim julong mo pen kre. Kata kan. Ngasgo hakane gasngi kadi kacing kli wa kraw. Balakan pastor rang sadon pastor bantai ha kani kacaka kani di gejing sisa la pen kre ne la dapat pen kre nak ko bong pastor kita kilai tu ligi pen kre kala gomot ninggong ap kala gomot upol lene ujisu lefin pe petrosu agasngi Pentecost ong tofin kala ka bomot kam ki apostol no ar khot le praga ong pen kala ka bomot ka ba ar le chika gejing pen baptis nyo ma bigi pop bat ka balai ka de finyo pedang gejing a gejong mesim How yones ru Jisu kreni kata yung Nicodemus ong deben kapat yapi. Kajin kapat nak banu mensim. Lemda kumta myo bandrung sa kahima ka jong blay. Tadi inta wat num sungu palayo pido ke beneng le shai. Piting iki brief fi buram plat iki brief henry fim buram ya gane gaktien. Fim nget ene gaktien. Fim pen kre ero kat kom gane gaktien. Mo si don ki ba kot parti ikam tu hana ki da dress code rute. Kidong kata kidon ke team ni kidon kita ki mau ke team tadi kita habut dah ke kata ke team tapi mentah kat sabeneng ban lai dro ladang imput ya ke team ke jong blai kalau ukwa ingi bangin pong ke jankop ko tmai mau ke jankop beli kita ke jankop ma ke ba utrai un ai ingi ngiawan pediang kata ke jikot
ya ke jing janai mo ngi hap man pen bet ya ke jing im ke jongi ngi hap man pen kre ya kata tadi tanga sengo ngi hap man kala ka bemut hab lech go mujin baptis ngatip bu syaitan usuan bai kata ngatip bu syaitan kuran ben bai yang ngiru ya kata melai nomor bait ap kran sikran dak stoi komen sengi kan bamon melai tadi ta nomor bait ngi kran ya pi berkata ke ketian ke jong blai pulih bai ke ketian ke jong blai Pino puli Yohanes nombor lain ke dekat benengkong duk besan. Kata saya kata bu Jisu ong i kon demas. Dei ban kapat ya pi. Dei ban kapat. Hab kala ke bemut. Ban karut na ke ban no men sim. Pi hab lech ke ke jimen baptis. Pi hab ban pediang yo men sim bakoi. Pi hab yo pediang si sai u. Lem da kom ta. Wan kemi lenti. Befin rung syakatai. Kajaka kau pi ang no. Ada film lah angnut aduk mentaban le ya ke ka baka beneng ke dawam ya ke baka ketien ke dawam pinyam kata ka sengina ngam dan jumut syu tadi na pen krek lupa kat bagi sengi kedang jan pen krek lupa ya ke jingwan ke jong try pen krek lupa na marwa balai tang kita gi start gila krek mo sanggut kita isti start gila tip top lah pen krek kiba biar gi snow ko lah pen krek dan lagi ko krek Pen krek jumut berkat so. Long kum tu teng damit syaban tiak tu orang Malaysia hab ke step hari tiak tu kandai biji na jimu berkat ada ke ada lelut pada ke pan ori ketu di tang ke jing post ni manum ai ke jing krek ke jong fingan long ha ke jing post ni ai kan long ha ka men sim bat ha ka jing shisha ke ini lai ya ka begini duai mo ha ka ni gas ni you don't know pang stom begini duai hari ni duai nang kong do ba pinlong ki bala krek keng ID pastor ni kapor hallelujah ngini duai try ni kapor nga duai na mentagi ba pang bisitom kin yo kia bakin yo kia ru ban pla ya ga ai ga mamele ndai ban chu kia ban chu ngap no jaran ne ban chu biang la biang no kom to ban chu ya biang stagi daily routine ndai kom ta nga duai ba pin yo kia ba pin yo pla ya ga jingle ga jong ble ga jim ga jong fi ba pin yo pla ya ga kamba ga jong tra ba pin yo pla ndai ban sange no Lani ban shu ngap jarno Henry ban pla ladapi dan ia kata ke jing angnot pi okia mentahi ladapi dan ia kata ke jing to move ni okia mentahi on try ban kia ngani on pla pin kia agane gasngi haga gerteng u Jesus Christ manam da jong piru kiba nang don ha kata ka jing pin kre ngek pinda kala ka bamut shisha pinda pai no nang ye ge jong ne ka perthai ba pin mi no na ga ne ka perthai bat kum taru pin yo pediang ye ka ke jing pin baptis ba kum jo ye jing pin baptis o mesim ba khoi ngada duai ngada gar khu ifi ba kata ka de galenti ba pin yo ye hima ga jong blai ba ngada duai ngada gar khu pin kre pin biang no ila de kat ba ka por ka dang don ngada duai ngada gar khu teng jong jisu amen amen try gar khu ifi ngin sai sham biang la sai ka sing khu sibun amen